yedi eye yibi beso se eye Roman father eye mama Akuadonko ne running mate anka odi na titi senia eye orama udugbamia odi ya papa kufu adu echi na wo ba bedi ade no ha sana eye Roman father edi ye mama Akuadonko Freedom Party echi anka ye mama Akuadonko ni hwa ye Roman father ne be take peace na ndre ya eye ye mama Jane Mensa oye yisi eye chairperson what ye dwom edi abato ne ntutu nya sisi yie no or disqualify eye Roman father say won so ani ana say ne nkrata ne fa obi abedi ne nsem no Roman father ensem fata say wotoa eye ye mama Akuadonko adwuma sa ensem didi akire eye wura mu enanope update abane sesa Roman father sika bia wagege ne bribe bi 5 billion bia wagege ewo sumasia ano odin mayenti emra me fa che frame na kwa me poku 8 to Roman father you na yenya ntie se oma withdraw na na so oma dismissing from the disqualify no correct nano Friday anopa ena ye nkrofo na wo mu guarantee ma ye no starting say wo mu frefre say yisifo no ebi frefre wo mu tetin wo mu say adentina wo mu guarantee ama ye ena ho nkro ne ba enti e ma me frɛ yisimpanimfo ne ba ko ye say frɛ no Mr. Akwa ye ma general secretary so ye official letter e de kokoma yisifo enti Saturday no Friday no anwumre ye ba Kumasi enti ye bedru Kumasi anwumre be 8 ena yisi sa fra ye say forms no enfom so kakra bi abam enti ye mra magi no Saturday na no pattern eye nyame pa Sunday anopa 11 yensa me submit ene yes okay ene yes adan ye ni yes akwa akra na dwona enti Saturday no 10 pepefe ne ye kwaje enti ye kwaje ye no ye ni ba 3 hours mpo ene ye corrections ni wie ye ene ye san de koye afei ye wa atwen ye ma wo musi o ma disqualify ade na wo musi ye me ye hu correction na mo famra kwasi ada no ye famra kwasi ada ne ye ne memene da na de koye the same correction ne hu ene wo musi o ma disqualify na mo correct de ne de ne wo ade ne so enipa ne bi wo ha wo musi owo Sutifi South ana wo mu ye mistake e de call Sutifi North ana ba ko so Sutifi West o say bibi ana ye sa corrections ni nyina ana ye de call ye eni pastre ana ye corrections ni ye de call ye so minim adequacy ama yisi say wa disqualify I don't know because procedure na ma me ne de call ya omoji tu mu no the same procedure so na ba ku de agitu na ba ku de refuse no because adekro na o de agina so year free mu no sabi to me it doesn't make sense to me na be hwe say na personal na obi tachire me dey say na me hu no me hu no because Jataba fresh say chama wuntu me see emerge 5 billion na yen declare support mfama Dr. Mahmoud Bawumia and a father say won't mean yes sir because my meno e Jataba ni apalu and a frey na some the me pacho mitio kasawi and a father say nanka sa nanka ma meni ye party na enka me dum pempen so because sabe ono wayanyum what radio so bonum ma meni hu bibi woni mu enti na ma meno be fa no say o me ne running mate Kofi Antwata na se ma me na frima adenti na se okwaji sika na o ka ma me ni party shenti wo mpene enti when apalo ni when frɛ o se mo magiska no oni Jataba ano ono na se chama wuntumi se mo magi 5 billion na mo confirm wo me pacho me bo mo confirm wo chama wuntumi ho ana se ya atesema na mu nim pefe se mo kwa na mo sabe kaska no ye ko Mami Akuadonko krum. Ene abusuan party for ne abusuan nyina akohia ai. Ekotena sese ye no entoto ye. Enti ya wo ho le Jataba. Ene kwa sase me atoto ntoto ye nyina awia ye be sori ne Jataba baaye. Enti oba ye no
na utie ne nkoma na wo munye abusua ne makwan ne anya yie no Kumase na wo hye abusua ne bo se obema helicopter e de body ni finkran aba Kumase ama yakoye yie no maame ni krom na Dr. Mahmoud Bawumia akra bato wa Ashanti region nti wone ne nkrofo ni nyina edom ni nyina beba 1 week no na direte yie no enso so no nti san komo na ekoso no ana abusua ne kan se yen sori na yenkɔ yi obi ade ni gina maame na nam na yen sanfa no meme kire abusua no ana agya ye party fund ye nyina sori na ye call party office wo Mamponten ana ye kokɔ ye nti ye ba ye no ana ye de flag bearer ne bebe no yes flag bearer ne ye fada mo de ne be kire se we na mo yi no yes enti ye wie ye no na fada enya be 5 missed calls e won ne phone so ye kwahwe na ejataba ana ejataba be ka se na woni chairman akra na wo ho na wo frɛ no woni chairman wuntumi na wo ho na wo frɛ na wa amfa no enti no so woni obi na nam a won pa ba bi nsi nipa kro no na omra ana fada busa ne se me asema me kan sa adanse ni hu a enka me nka because ye de me kokota me ntimi nyima no correct adanse enkomo wo ho a tamopa nete o challenge a me bonku me de nkomo ni nyina be ma mo na mabɔ ni nyina chairman wuntumi ate ho otwan ye nti ye mra ana fada busa ne say enti China wa propose what 5 billion fada ne busa ne say na wa propose ai say China ya propose nese nka be 10 billion ka fada won pupu ni ti o ana na sika ne munye duma no so woni obi ka asem na te so pese wote asem ni mu ya na say wunya ne padua mu so yi a ete so obisa questions now demanding for answers what did I make na say but me so me hu ne say ade no wani nye ho de me say ska kora da so mpo na ade ayehwe no na me so de me so me ntia ne say wo party no wo bi ada na ade wo fa wo de ne kwankwa gisika no obi de na aso kwankwa gisika na nti ususu say enkomo na ekọ so amanyi sika no na chama wuntumi ne palu na jataba shechire me dey say na me hu no because say yi etimi ye say mo mpa de a ene Ghana because disqualification we dey me akora mentia say si den na wa fele form correction abam wo ho ye ni nyina aba na mem ne da odi aba na mo seda yes I don't know the agent mu busa yi sifo because ade we pa ma me kata me ti ase ne ti ase tina na me boa e say the Ghana na ye nipa kakra bi dia ye ba be ko general election Nyema ekoso. Ese Ghana for ma yeni an na ho a abato we die be na tire se e be credible. Se wa akoti wasum anye nti a eye chairperson eye Jane Mensa me name wa yi eye Roman father ahwe fom no se wate ekwentwa makra.